Imphal City area the noise pollution thingnabagi pandamda ahanba tangka ki oina Imphal East amadi Imphal West district ta leiba police station tara the sound level meter khutsenabaga loinana training peakre noise pollution na miyoiba khakta natana koibada leidiba sanga singda chauna amangba oihalli noise pollution control taunaba law enforcing officials sing asi hana aware oiba changi haina forest environment and climate change ki principal secretary Arun Kumar Sinha na fongdokre Manipur Pollution Control Board na senduna Chingmairong da Leiba Hotel Classic Rade da pangthokpa thauramda ahanba tangka ki oina Imphal City Police Station, Imphal West Police Station, Singjamai Police Station, Lamphel Police Station, Traffic Control Wing, Porompat Police Station, Imphal East Police Station, Haingang Police Station, Andro Police Station, Irilbung Police Station ge official singda sound level meter amamam khutsinaki. Thauramadu mari lainana Principal Secretary Arun Kumar na Manipur Pollution Control Board Committee ang makada sound level meter khutsinariba asina Imphal area da noise pollution hantahanna bahotnabada chawna mating oiragani. Leibaga sige oina noise pollution ga mari lainaba ek kaya semkhre loinana law asi enforce tawgadawriba official singna su masigi matangda ningthina khangba ama changi haina fongdoki. Thauramadu da Environment and Climate Change ki Director Dr. T. Brajakumar su sarugyaki. Thauramadu mari lainana Manipur Pollution Control Board ki Member Secretary Dr. W. Roshan na tongan ba police station singda khutsinariba sound level meter asi world class equipment ni. Status gi mafam singi manungda Imphal area da noise pollution gi level asi leifam thokpagi changdagi hena leidi. Noise pollution na aikoi miyoibada piriba chaitheng sing asi yenglaga pollution asi control tawbagi tangai fadaba lei. Atopa police station tara dasu sound level meter asi khutsinana ba pandam thamli haina fongdorakli. अखोई लेरिबा स्टैंडर्ड्स अमल लेजै इंडस्ट्रियल एरिया दे क्या होइगदोबा कमर्शियल एरिया दे क्या होइगदोबा रेसिडेंशियल एरिया दे क्या होइगदोबा नमे स्टैंडर्ड्स अमल ले मसली खरगा अदुम वांगतक दि चली को अदुम वांगतक चटपाइसि करिना नो को सि कैनोना मसि यंगसनबा म चंगबा अखोइने ngasi बिजिरिबा खुलाई सि याम फबो खुलाई नि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स नि अखोइना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना मखोइना पीबा मोइना आदा पीरि खुलाई दा अदु समानबा खुलाई नि खोइ खुलाई जिजु लई अखोइगी लीगली बाइंडिंग ओइदबो खुलाई लेबा नोइस अखोइगी मोबाइल लगा ओल लगा ते येंगबा यावरिदना को मसि लीगली बाइंडिंग ओइदेबा को खोइने पीरिबो खुलाई जि लीगली बाइंडिंग नि अखोइगी एकेडमिक की ओइना दि टाइप 1 गा सिनबा यावि अखोइ पीरि टाइप 2 नि मसिन ओनबा रिजल्ट सिदि हमना लीगली बाइंडिंग ओइबा आइदि कोर्ट ना सु मसि एक्सेप्ट तोबा रिजल्ट से